ya agafilme kacu nuko gatangiye barakureka afande wacu rero yarazaga muri buno buryo arangije ashyira inkoko hasi. Ako kanya hari uwaje rero sasa avuye mu gihose kiri hano ku ruhande aterura ya nkoko afande wacu warangariye muri telefone ahita yitsindira. Rakabasi asubira mu gihose yitonze rero sasa wana kumbi ku rundi ruhande hari igihari kirategereje, sinzi ngo gitegereje iki, gitegereje nde. Bamwita Rudomoro wacu afande rero kuva kuri telefone mu kanya yitonze gabo kujya gufata ya nkoko yarateretse hasi arayibura. Inkoko yanjye igihe mwokatwa mwe niko ndarota cyangwa afande wacu atangira gushakishiriza inkoko yaho hafi rwose. Ngabo afande wacu ashakishije inkoko ahantu hose rwose arahema. Afande ntakatagize gusa sinzi afande Sitevo wacu rwose gusa afande uko yakagarukaga rero arebye hano ku ruhande ibi ni ibiki kandi nanone afande kwitegereza hano ku gihosi yabonyeho udutoki turengaho, udutoki ni utwande kandi afande wacu arasatira muri buno buryo. Rakabasi afande kwitegereza bivuze ngo umugingo ntwari inkoko yitsimbyemo hano, reka nze nkwereke. Yagize ngo niwe uzi ubwenge wenyine kandi byahe byokajya. Rakabasi afande rwose yarongeye yihagarara hano ku ruhande nta n'icyabaye rwose afande nta mikino agira. Rwa Rudomoro rwo hano ruracyategereje. Rakabasi urunguru ruri mu gihosi rero sasa rwavuyeyo rwitonze ruzi ko afande wacu yagiye. Ukurikira unarebe kiracurwa ahantu hose ngabo rero sasa gikuramo inkoko cyitonze. Wana gifata n'igihosi cyacyo nta gutinda rero sasa kigiye kugenda. Fundi wacu na kidaka vibaya sana niko sha ukanyibasha nta soni ja afanda gufatira igisambo cyamuhoza Patrick. Kwanza inkoko yanjye miripuri itangira kuvuza ubu hano rero gatwa wewe wana fundi mbuvurira rwose. Umufande hano ahita atambikana umuginga rugerageje kumukadiriya amwiba. Agafilme kacu ko nuko gatangiye ntucikwe nyabuneka. Bakise The Christmas Chicken cyangwa se inkoko yo kuri Noheli bari bagiye kuyifiritisha. Rakabasi afande yatambikanye umuginga muri buno buryo kandi bibi cyane. Rakabasi kumva uko bamutambikana cya Rudomoro cyacu hano mu guhengeza hari abo cyavunye gisubira inyuma muri ubwo buryo. Kumbi na afande uzanye igisambo ruritsimba runo ngabo rero sasa biriya ni ibiki kandi bibaye niko kiri kuvuga cya Rudomoro. Afande nawe rero mu kuzana igisambo muri ubwo buryo banyuze kuri cya Rudomoro cyiturije hano ku ruhande nuko gikanura wana niko ibirase kandi ni ibiki mwogacwa mwe gicunga ahantu hose maze kita gikurikira kirya inyomeko. Rudomoro wacu ngabo rero sasa uwitwa Moza Patrick we rwose baramutambikanye kandi vibaya sana. Si we wibye cya Rudomoro cyacu nacyo kirakurikira. Rakabasi Muhoza Patrick afande wacu we nuko amujyanye bubina bwiza. Afande rwose wanshyiriyemo imiyaga ukandika ko inkoko yawe wayibonye wayashangwe no gutambikane ja. Raka kumva uko bagitambikanye cya Rudomoro cyacu kibari inyuma muri buno burya nuko kandi kiza cyihuta nk'abandi barara bose. Rudomoro wacu nabo wana cyabari inyomeko nguve kubiyi dunia rero sasa. Afande nawe darotere kote akomeje kwirukankana umuginga wamwibye ja ngwino nkutambikane wa muginga we. Wana uvuga impamvu ukadiriye afande w'igihugu ugashaka kumwibasha niko ja. Afande yajyanye umuginga muri buno buryo kandi yanarakaye cyane. Bamwita afande Sitevo. Munabyibuke neza ko uyu mufande yakoze n'ikosi rya komando amezi 8. Rakabase
kumbi barakureka afande wacu ko yagatambikana gakino. Uwitwa Rudomoro wacu yaraje ahita yitsimbaho inyuma, afande yicaza kingiki hasi. Wa muginga ukanyibasha, imiripuri itangira kuvuza ubuhuha. Afande rero nta buragi nta mikino, atangira kugishumika n'amaboko kandi yanarakaye. Ukurikira unareba akantu ku kandi nyaboneka. Arakabasi agafilimi ko bakise The Christmas Chicken. Kumbuko bakizirika kiriya Rudomoro we nuko ahengeza. Afande akomeza kuzirika umukinga sha, kanyinisha nani sone sha. Wana Rudomoro wacu nawe akomeza gukurikiranira hafi akantu ku kandi. Afande amaze kukishumika amaboko rero yahise yadukira n'amaguru, nayo atangira kuyahibya. Afande wambabareye rwose ugashyiramo n'imiyaga kweli, ubu ntubona ko ndi umuntu koko. Cyatangiye gutera imbabazi, gusa umufande uri hano rwose nta n'imikino agira. Ngabo rero sasa afande wacu arangije agufatira inkoko ye bari bibye. Wana kwanza reka mbanze nanayibike. Afande ajya kubika inkoko muri ubwo buryo. Inkoko yiwe rero sasa rwa Rudomoro rwacu rwo ruracyari hano, ruracyahengeza. Afande bidatinza ku kanya baragarutse. Wa muginga n'ukuntu wankadiriye sha, ushaka kumenyera sha, reka nze ngukubita igishari ugire ngo ni benshi. Afande wambabariye kweri. Umufande wacu ajya kuzana igishari. Nimvuga igishari rero ujye wumva inkoni y'iminyafu. Umba afande wacu ko yakagendaga rero nuko rwa Rudomoro rwamwitegereje. Rakabasi okay, runamuhengeza rubona umufande ari kukarenga. Wana kuva agiye rero reka nze nkwereke Rudomoro wacu avayo fasita nagutinda. Wana ako kanya we nje kugutabara wa muginga we batayari. Ndabona umufande agiye rero reka ntangire nkuhambure. Arakabasi Rudomoro wacu atangira guhambura rwa Muza Patrick rwacu. Yatangiye gufanyisha haraka yitonze. Wana amaguru abashoje kuyahambura. Umva mwana mpambura afande ataraza. Wana ako kanya baba barashoje rero sasa. We reka tubanze dutware iriya nkoko rero sasa. Iriya nkoko hoya buretse gato sha, uramufande namubonye ni mubaya sana. Reka tugende tuzagaruka tuyibe ubutaha. Ati niko bimeze sha, reka tugende umufande atatugirira nabi mwogacwa mwi. Maze birangije rero nta gutinda binacapamo kamugu birakarenga. Umba afande wacu ku rundi ruhande yazanye ibishari bibiri aje kuzitura rwa Muhoza Patrick. Afande wacu we yaje ukurikira unarebe arababona cyangwa arakabasi. Afande anakujya bipinga byari bipfuranye nawe bita byitsimba hano ku ruhande. Wana ndamukubitagira ngo ni benshi. Afande wacu ko yakazaga rero biriya byahise bikarenga muri buno buryo. Wana bicaho birerekera urave kubiyi duniya. Umba afande wacu yitegereje hasi z'umuginga yaramuhebye. Gabo ndarota cyangwa afande wacu arasatira rero sasa. Afande sitava wacu araza aritegereza neza, niko umuginga yanihambuye ja. Afande wacu atangira gushakisha, mu kureba inyuma araheba. Afande sitefu wacu ntabyumva neza aragaruka. Umuginga kwera ari hano ahise ajyemo gacwamwe. Afande aza kurebera naho inyuma mu gikari kwitegereza ahantu hose yarahebye. Urave kuri afande w'igihugu. Okay, reka nkurikira abaginga. Afande akurikira abaginga rero sasa. Kumbi ibiginga ngibi biri kwiruka nka hano ku ruhande. Wana kumba afande wacu ramukuza yabonye abaginga aho bari kurenga. Okay, bari abaginga reka nze nkwerekesha baze ngo bandushije ubwenge. Afande yahise anyuriza apanya. Ngabo kumbi biginga uko byakazaga rero muri ubu buryo biza byidayinga. Afande wacu yagufatiye cya Rudomoro. Muhoza Patrick wacu ahita karenga nguwa harenga. Mugenzi warancitse ja. Kumbi rero sasa ugire ngo ibintu byose nugiye kubishyura ja baragitambikana kino. Afande wambabariye koko. Afande rero ko yatambikanye umuginga muri buno buryo kandi bubi na bwiza. Ni naka gafilimi kacu kagira ku musozo mbabwira ngo mwirinde kwiba kuko nta kiza kabyo. Rakabasi Imana ibande biri kiro ndabakunda cyane cyane. Caho